Etawuni ya Igaya zo mu district ya Kagadi ne tawuni nsya munonga kandi kirikweyongera kukora bita abaturana bagira ngo enshonga y'oburofa eriyo nebagarura enyuma kandi basa kwija kubaretera n'oburwire. Obwa hati bariyo nibeterera enduru mu bebembezi babo okutaho buryo okureba ngo ebyo buyonjo byashemezibwa. Nesa kiri kuteganisa tawuni kanso Kagayaza mazima kasasiro fotire kasasiro ninjana aho twemerire ni mugereba tina horu kwata ngo tambira distance eri kwehirreyo takarebire kasasiro kandi hano noreba hate kikutuyamba aho turyame ine rero wazo mbe kubo toru kutayo mutongo orebeyo muno ngasanga tawuni kanso iriho ariko ari tawuni kanso y'uburofa ninyowe wagize icyetago ndagamba ngo ndenda umurimo okurongo si tawuni nkayigira nka Kigali ngezaho maze imyaka 2 ndi kuyikoramo imyaka 2 ukuvuga ngo nukuva umwaka w'2024 kwa Mushanju niho nayitanditse. Igayaza Town Council n'abantu bari kuhingura emitwaro 2 kumukuragirira kubara okwakozerwe government mu mwaka gw'2024 bite kiri kwirarikiriza n'abakoresa tukutuku okuyora kasasiro mu tawuneji. John Agaba owakwasiwe empatane yo kuyonje tawuneji najyangu nubamuha kasente kake kandi tukutukuye nayo tero kumara. Ikanso probleme ya mbere ntibagaba sente. Ico nico cyambere ntibashobora kugaba sente government razitanga ko ntibashobora kuzigaba. Yo niyo probleme irimo. Iyindi probleme ya kabiri turetaga imodoka nini mpango. Imodoka iri gusinga nibura tipa obazira modoka zisinga kuri tipa ko tawuni kanso ningazi nini mwayitegereje yinamani irenda ngo niba yinamani bongere bateke miki bateke mamani. Ekindi ekizibu tushangire mu kugira ngo abantu beitu tibabegesize kurunje kikumara obakora kugira ngo orubaraza ekibaraza kugira ngo beta abantu bakunga abantu babegese ekigambo buyonje n'ikigamba ki kandi n'abantu abandi habwa abantu abwa tawuni yiteji kugipuraningira engeri bahajombekire mbwene yo nabagikaniza bagakwatine hato muntu bumwe na bumwe abantu bamwe tibakabona kurabya na kasasiro nk'abatuze bigayaza kugira ngo kasasiro eji na muno nkenjura yagwa oshanga uburofa bwabo bw'amano mutawuni yigayaza so kasasiro dine basa kuretera abantu kurwara abana bitu ntibarwara kasasiro yaza ahantu hakatera mahamizi enjura yagwa ensiri zirugomwe abana barware mushwija. Meya wa Town Council John Baruri nagira ngo bagerezeho munongo kurwana uburofa mu tawuni kandi bena masiko ngo tawuni neja kushemera rabo amateka bugajya speed gari mainji otero no otero ne byemisoro abantu etabuni sobora kubatama so twizire tutwazampora ampora uburofu bwabo bwinji muno aho mbara ukuru abari twacwira akatara aho muri kabeire enjura buyagwaga harugamu genyogori nyomuzete nyogori mu ruci ununyankore ruci ruzete nzito zarugamu ganiza guruko mu rugudo kwika twacwira akatara ako twateko lockups na stores lockups twateka za blocker na stores secho obuyonje twagera ntukwata tyo ubwo nagira ngo imbarira ya Town Council kirinche hamwe n'abakozi kuba bake kandi naco nikiteganiso mu kurwana soborofa betu yashoborera hantebe kanise zibine ezo kushemeze tawuni yabo scrap nabo tuyambiro so ubusasiro bumu bugurugomba subuzi buno vera obutabana dasibini so budget ye kuyija mu yaka go byensimbi tukatekamo obudasibini niko buli muntu abe nakadatsibiri turasanga takakuza kurunje itekale mukwate okorgerera harime yogu abantu bareke kwerarikirira hakuba enshonge ziri kuteganisa Igayaza zona ngo nijija kutebekanisibwa omunkirege tandikire y'obwebembezi. Gasha kwa Thomas tumwebaze.